Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka United Democratic Party kala thao da ka Special Committee ban bisar benya la ka party ka Kotbor ne em ban penya khun yaki kertong haka election MDC jong ka Garo Hills Autonomous District Council ka Bansalong. Haka jengkaran bat kila pathai khubor haka arp sautrik unai wing arjarpsan u president jong ka UDP uba medba lingdo ulaithu ba yakani ka special committee la khli hi da ki nongyelam na rilom Garo ban sngap thu la ka party ka Kotbor ne em ban yakhun haka ne ka election ula ongru baka party kan siem yakarai ban penyang kartong tat ondala yo yaka kaipot na ka committee ka party akabedi bat ka Garo Hills Autonomous District Council election kabagi batip ya ka tarik naga serta ibu ya ka tarik tindai ka proses naga bentak ka preparation ya ka election kala ya cakma te iya ka parti ya bentak kalong ba ni la IT ha ka we ka komiti ka bakarpang kabadi jong ka Garo Hills bagian ya sedang nak bentapan inisiat lan bang pet akabede kumno kalong laka biang laka day laka hadin baki kilaya syong kami berkat maka bentak inisiat mentana maka election ya mentai yang dan kum kata ke ibu kat telah siyo kami hadin tambah yang mentai ladang ini ngin kum ka parti apa kumangal ong mentang ila IT sa komiti ke bakarpang ke ba ki nungtay yung ka party ha Garo Hills kin kila asdang ya ka ban ng simkap kumno ban pet ha ka bedi ba tuting pagkre lamin ya simentan ma de election kadon ka komiti ka bakarpang ka bang la ya inisit adu ko to por ba ni la thaw ka to komiti ka bakarpang bakan pet jadi na kalian jom setai ba rikman bat o anan kumuki sekretari batu presiden juga parti